رئیس گوارد امنیتی امنیتی نوحه بالجون برای گذراندن مدافع حدود آماده‌اند. آماده باشیم بچه‌ها. Depuis l'installé Saint-Amandé, Croix du Soleil du Mouton, il a artiche au travail moderne, il a Koit Baba Guzori, Mashko, il serait terminé stratégie pour jouer Galzon, Khatron, Par, Mitafay, Dofé, Oubli, la famille, tout. Chorabini, nous aimons, Ishtogra, Papalkonik, Orozoda, Orzo. نماینده استادی گنرالی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان شما در اساس نقشه چرابینی اساسی عملیات استراتژی قوای مسلح و ساختارهای مدافع جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2025 و طبق اجازه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشگوی ملت محترم امامی رحمان از سال 12 مارس سال 2025 تحت رهبری 246 در حدود ولایت ختلان برگزاری مشق‌های مشترک عملیات استراتژی با قشون‌های گارنیزون ختلان و منطقه مدافع حدودی رقم 2 با جلب جزو تانک‌های پایگاه حربی 201 قوای مسلح فدراسیای روسیه پیش‌بینی شده است. با مقصد سنجش عملی آماده‌باشی جنگی قشون‌ها طبق نقشه استفاده‌بری و تکمیل مرتب‌سازی مقامات اداره‌کنی حربی و مدافع حدودی هنگام آمادگی به گذراندن عملیات‌های مشترک و در سطح لازمه گذراندن چرابینی‌ها با نقشه گرفته شده است. یکم مشق‌های مشترک عملیاتی استراتژی از سال 1 اپریل سال جاری تا 11 اپریل سال 2025 در 4 مرحله به ترتیب زیرین گذرانده می‌شود و مشق‌ها جلب کرده می‌شود. هیئت استادی ناحیه مدافع حدودی رقم 21 یعنی که علمی شما هیئت استادی ناحیه ما است. رئیسان جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه، صدر شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه بالجون، صدر شعبه کارهای کمیته دولتی امنیت ملی در ناحیه بالجون، کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجانی در ناحیه بالجون، قوا و استای ناحیه مدافع حدودی رقم 21. اینچنین مرحله یکم مشق‌ها گذراندن درجه آماده‌باشی جنگی پورا و گذراندن قوا و استای ناحیه مدافع حدودی رقم 21 با حالت جنگی و سنجش آماده‌باشی کمیسریات حربی ناحیه، شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه، شعبه کمیته دولتی امنیت ملی در ناحیه، کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجانی در ناحیه. مرحله دوم مشق‌ها سال 8 اپریل سال جاری پورگردانی قسم‌های حربی رقم 13483 موافق شتاتی زمان جنگ و شهروندان در احتیاط بوده. اینچنین مرحله سوم سال 10 اپریل سال جاری جمع آمد عملیات سفربری طبق نقشه مشق‌های تیرپرانی جنگی تعلیمی با رئیس ناحیه، کمیسریات حربی، سردار شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه بالجون، سردار شعبه کمیته دولتی امنیت ملی در ناحیه بالجون و سردار کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجانی در ناحیه در مشق‌های سنبولا و اینچنین در مرحله جمع‌بستی مشق‌ها سال 11 اپریل سال جاری مشق‌های مشترک باتالون تاکتیکی در مشق‌های هر میدان با تیرپرانی جنگی. همین شخصانی که هستند در اساس همین دستور سپورشو فرمانده سرپرستی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان جلب کرده میشه. من پیش از ما مینداری شخصا خودم رو با نماینده استادی گنرالی جمهوری تاجیکستان میرسونم که اومده
қатиму ҳамкорӣ карданд ва боиси қайд аст ки ноҳияи Балҷон ки аз ноҳияҳое аст ки яке аз аввалино шуда масъалаи даъват ёки дигар дастур сипоришҳое ки мешавад машқҳои дуду мешавад дигару дигар яке аз аввалино шуда омода мешавад ва он техникаву лавозимоте ки мо дорем ҳамаш дар ҳолати омодагӣ мебошад. боварӣ мекунем ки аз роҳбарият ки мардуми сарбаланди ноҳияи Балҷон ҳам вақт омода ҳастанд баҳри ҳифзи марзу бумии ватан ва ҳама вақт дар ҳолати омодабош мебошанд. бо боварӣ комил гуфта метавонам ки ноҳияи Балҷон дар оянда яке аз ноҳияҳои пешрафтаи ҷумҳурӣ мешавад ва бинед симои ноҳияро ва ҳолати корбарии кормандон хусусан сохторҳои ҳифзи хоб ки дар як сатҳи хуб дар сатҳи баланд иҷро шуда истодааст. бо ҳамин ниятҳои нек ва шумо ҳар яки шумо ки дар инҷа ҳузур доред тамонои онро дорем ки ҳама вақт тинҷ бошед, амон бошед. ҷумҳурӣ ҷавону соҳибистиқлоли мо ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии пешвои муаззами миллат ҳама вақт тинҷу амон бошад. ҳамин офтоби ки имрӯз рӯзи офтобӣ аст бизор ҳама вақт ҳамин ҷумҳури Тоҷикистон ҳамин хел бо як тинҷу амонӣ бошаду мардумаш сарбаланд муваффақ бошаду ҳеҷ вақт мо нагзорем ки дигар касо миллати тоҷикро паст заранд. мо фахр аз он мекунем ки миллати тоҷик миллати кӯҳанбунёд аст, таърихи кӯҳан дорад ва ҳамин чорабинои сиёсие ки бахшида ба иди наврӯз шуд сатҳи баланд гузаронда шуд. сарони кишварҳои ҳамсоя омодагӣ буданд бо як таъссуроти нек. ин аз он далолат мекунад ки мо шумо миллати фарҳангӣ ҳастем, миллати таърихӣ ҳастем ва ҳар як шумо саломатӣ дар корҳо мувофиқатҳо орзуманд аст. саломат бошед. қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шараф! саломат бошед. ҳозирин гиромӣ, пеш аз ҳамаи хоҳоми надорӣ лазим барои мусоидат дар баргузории чорабинии имрӯза инчунин барои иштирок дар фаъолонаи шаҳрвандӣ дар ҷамъомадҳои сафарбарӣ ва мудофиаи ҳудудӣ баён намоям. ҷамъомади мазкур бо супориши бевоситаи Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар асоси нақша чорабинии Вазорати мудофиат дар ноҳияи шумол ташкил ва гузаронда шуда истодааст. мақсад баргузории ҷамъомади мазкур муайян намудани омодабошии ситоди мудофиаи ҳудудӣ, ноҳия қувва ва ситоди мудофиаи ҳудудӣ инчунин захираҳои сафарбарӣ ки ба қисмҳои ҳарбӣ пешбинӣ шудаанд мебошад. дар баробари ин вобаста ба вазъи сиёсии имрӯза минтақа баланд бардоштани ҳушёрию зиракии шаҳрвандон ба мақсади ҳифзу ҳимояи кишвар равона гардидааст. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳалли масъалаҳои мустаҳкам намудани иқтидори мудофиавии кишвар диққати махсус зоҳир намуда, онро аз рӯзи аввали таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳ таҳти назорати доимии худ қарор дода, доимо ҳангоми сафарҳои корӣ аз шароити хизмат ва маишии афсарону сарбозон дидан намуда, ба онҳо суҳбату вохӯрӣ анҷом дода, баҳри беҳтар намудани шароити хизмат дастуру супоришҳо медиҳад. ҳозирин гиромӣ, моҳи августи соли 2021 ҳукумати ҷумҳурии исломии Афғонистон дар яке аз лаҳза байн рафта зери тасарруфи пурраи ҳаракати Толибон қарор гирифт. вазъи имрӯзаи Афғонистон махсусан вилоятҳо ба ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамсарҳад зери итоати ҳаракати Толибон ва дигар гурӯҳҳои террористӣ қарор дошта ташвишовар мебошад. ҳамзамон бояд қайд намуд ки ба ғайр аз ҳаракати Толибон дар шимоли Афғонистон дигар ташкилоти террористӣ ва экстремистӣ ки шаҳрвандони бенангу номуси мо аъзои он мебошанд. мо бояд фаромӯш насозем ки ҳифзи ва ҳимояи кишвар азизамон Тоҷикистон дар дасти мову шумо мебошад. мо мисли дигар давлатҳои яроқи ядроӣ надорем. аз ҳама яроқи бузурги мову шумо ин муттаҳиди ва сарҷамъии зери сиёсати хиратмандонаи сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳ генерал артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон халқи Тоҷикистон мебошад. ҳозирин гиромӣ, чуноне ки ба мо маълум аст, дар пеш маъракаи даъвати баҳории шаҳрвандон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ қарор дорад.
ба хизмати ҳарбӣ сафарбар намудани ҷавонон шомил гардидан ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои ғайриқонунӣ экстремистӣ террористӣ аз тарбияи падар ва модар вобастагӣ калон дошта, тарбияи онҳо ин пеш аз ҳама дар ин вазъият ҳассос вазифаи муқаддас падар, модар ва аҳли ҷомеа мебошад. аз фурсати муносиб истифода намуда баробарияти ноҳия аъзои комиссияи даъвати падар ва модарон барои иҷро намудани нақшаи даъвати баҳории соли 2025 ки айни ҳол дар тамоми ҷумҳурии гузашта истода изҳори сипос намуда боварӣ дорам даъвати дар пеш додаро низ ба масъулияти баланд иҷро менамояд. Ташаккур ва диққат.